nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Wawingai wasioma niboya nienda nienaku malavo ndangu tavanya wawika siama siaku awau makaboa maimo makasemba isitwa yaku Yesu nisitwa yutonyi. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Niboya unenge mumo dila nyengu tavanya na ubuani wa ndeto nitavanye na unyau waisye tukeka siama bingi kwila wekie nitavanye na kuboya nuswawe ni vinya waku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Wasoma Biblia ebuku ya Mathayo miongo ilina nyanya kwambie 18 Yesu akabala beama yewa makea mea ni munenga kumugwande etune na yolo wande. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Asioka ingi ya mea enda imoka itwekithye maisianthe ya manewa na muke ibatisa wasitwaya sana mwana na yabeba mutheu na muke imanesya mandwala onthe na mwiaye. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Ni mumo asanenga mumo niboya mumo waku nitavanye ndeto yaku. Mwana samwetu waya mavinda yune mathe nienda kumuthuthia mwikalile ngai nesa mutana wang'ang'anio nundu Yesu ni ukite na ituvikwe koni kutwiva na wia wito.